Takže čaute, vás dneska vítam Muda a dneska to bude Egg Wars na Survival Games a mám tu Smokika. Tak ideme hrať Egg Wars, ako som vám už vravel. A ak neviete čo je to Egg Wars, tak je to presne to isté ako Bed Wars, lenže tu máme vajce. A máme tu na iné kupovanie veci a tak, máme tu na takéto generátory, ktoré môžeme ktoré môžeme upgradeovať. Základní generátor je Iron. Úplne iný to je. Skoro podobné. No. Tak, bereme si goldy, ty už si to upgradeol. Jo. Aby to bolo na... Dáš mi tiež také goldy? Bože, goldy, irony. Ja som úplne popletený. Si fakt musím ísť po ne? Musíš. Dobre, mám to tiež upgradenuté a teraz musíme upgradenúť goldy. Koľko má... Poď sa pozrieť, či sú už upgradenuté goldy. Poď upgradenúť goldy. Máš 4 irony? Nemám, ja potrebujem 4 taky. Hoď mi je. Ja som si ich zobral, ja mám 17. Ne, dej mi je. Sakra. Ja som u goldu. A teraz musíme stavať ako cestu. Ja som pánko a pánko prostě musí. Hej, čím ja som si s nich viděl prdel. Počkej, a něco ukážu ti, jo? Ne, to jsem nepovedl. Asi. To taky... Ne, on mi to zebral! Zobral ti to? To je svině. On je zlé. To je Ty máš brnko? No, brnko trošku, no už musíme mít také mať základy. Díky za obraz, dám ti ho tu, tam máš. Kúpať také jedlo, to je tiež hlavné. Obrázek. Jedno Hej, jablko. ja ti něco ukážu. Čo? Počkej, neotvírej. Aha, ja to viem. Počkej, ja to chci vyzkoušet. Musíš mať zatvorené dvere. Jo? Jo, přesně. Je to? Mi to někam spadlo, hop. Ne, já se to dalo, mám trošku víc nahoru. Daj, ja to spravím. Dej to tam. Jo, to sa nedá dát, lebo... Dá, alebo dá? Dá se Dá, to je to tam, je to tam. Je to tam, já jsem to tam taky předtím dal. To je úplně brůzus. Teraz 2 goldov. No musíme začít hrát. Hej, je tu červený! No, super. Nemám vajce, takže sme začali úplne epic. Ja mám 1 HP. Takže, ako vidíte, začali sme úplne super. Úplne ani lepšie sa začať nedá. Hneď vám zničia vajce. Lebo nejaký blbec ho nezastával. Nie som to ani ja, ani Smokík. Je to proste taký blbec, ktorý nám to nezastával proste. Taký hráč. Tak jo, tak nic nemáme, no. Teďka už vajíčko ani ne, no, tak jsme úplně... Teraz môžeme sa proste úplne, môžeme rašovať to na stred už. Už prostě nemáme... To nemá význam proste. No nemá, no, tak... Wow. Ne, moje vlny! Jo, moje! Hej, kámo, ja zdrháme, mám 47 goldov. Ja som to zo stredu zobral. 8 stejků. Daj mi také stejky. Ja nemám, ja mám 1. A ten zjem rýchlo. Dobre. Yellow! Kámo, to je asi... Hej, ti červení hodně dobře rašují. Ja som si kúpil za Ale to. oni vždycky nikoho nechají, aby ještě se vyzbrojili a šli po ní. Hej, koľko máš goldov? Ja? Chcel by som si kúpiť Iron Match. Ale nemám na to zatiaľ tieto. Hej, koľko to potrebujem na upgrade? Jo, 10 goldov. pár Apple. Jo, a já to rašnu, mě to nebaví. Nie, nechoď. Tam sú strašne veľa ich tam je. Ja idem s tebou, Ráš, poď. Smokík. Počkej, čum, hele, počkej, hop. Hej, Smokík, za nami je, za našim barakom je žltý. Baba žltá. Dobre, už som ju zabil. Za našim barakom sa tam schovala. Poď, Smokík, ideme. Jede mašinka. Ideme. Ráš, bí, suka, bliať. Suka, nabrať choj. What the fuck is? Dobre, máme 21 goldov. Zobral si dia, koľko máš ty dia? 4.
4? No, potřebuju, jo, dej mi ho. Máš 5? Já potřebuji ještě jeden, abych to upgradenul. Tak to zober! On mi ho nechce dát. To je sviňa! No je. Máš to? Nemám, on mi ho nechce kurva dát. Napiš mu, nech ti to dá. Daj jeden. Daj, dia, nie? Daj jeden, Tak čo? on ví, díky. Dal ti? Mám, jo. Tak poďme. Jdeme na spawn. A upgradeneme si dia. Ja budem mať železný meč. Jo, chod to upgradenúť. Jdu nahoru. Hej kapa, hej kapa. A teďka najednou. Potřebujeme 10. Nie 5. A je to moje. Dobre. Upgradeol som toto. Goldie u nás, generátor. Je to na 10 sekund. Chci to upgradeol na 5. Potřebuji 15. Jo, nemám zatiaľ Goldie iba. Já miluju Minecraft. Dobre, nekopíruj. Dobře. Ok. Podívej na mě. Čakaj, a kámo, vieš, že tu na Gold Apple stojí 5 diamantov? A Notch Apple? Čo? A Notch Apple? Notch Apple neexistuje. Existuje takový to enchantovaný. Jo, aha, tak to není enchantovaný. To není? Sakra. Ja som na strede. Hej, my sme blue a ja som chcel ísť zničiť. Hej, kámo, vieš, že sme iba posledný blue? My dvaja. Ja. Koľko máš dia? Povedz mi, ja mám 6. A taky. To bude 12, dobre. To keď dáme plus, tak to bude 12, ešte ti chyba dám také. Hej, tak to bude úplne Ja to blbosť. asi upgradenu na 5 sekúnd. Znič cestu, aby si sa nikto nedostal. Nie, to je blbosť. Lebo my chceme ísť na strede ešte po také diamanty. Tu máš 6 dia. Díky. Lol, kde to je? Jo, mám to. Ještě 6 dia. Hej, mám to upgradenout na 5 sekund. Môžeš. To jsem mi potřeboval úplně všechny diamanty, co jsem měl, ale aspoň to bude rychle. Kámo, tu máš na obranu železný meč, som ti kúpil. Ja mám stoneové, ale to je jedno. Tu máš, to je lepší. A kúp si potom aj brnko, stačí chainové zatiaľ. Nemôžeme zomrieť, to je hlavné. Jsou tam goldy dole? Neviem. Nie, ja som tam pred chvíľou ich zobral, no. Ale môžeš sa tam ísť pozrieť, možno už sa tam také spavnuli. Jo, hodně už. Jakože mám 4. Máme to upgradenutý na 3, na tretí. Já 3 sekundy, no. Čus, to je okýnko. Hej, ja idem sa pozrieť k žltým, oni môžu mať ten dia generátor. No. Au. Já už si já s ním udělám záplaču. Kdyby to šlo, já bych teďka tady dal úplně ten obrázek. Hej, oni tu majú dia generátor. 14 dia, kámo. Aj nice. Hej, bože, ja sa tu odtiaľ to nemôžem dostať. A mám Tam steky. zůstaň zatím. Nie, oni to majú na jeden level upgradenutý. Je tak? Ešte zoberiem také zo stredu. Hej, kámo, už mi a červený. Hej, kámo, ja sa bojím. Na strede sú dvaja červení, ktorí idú po mne. Ja som už žltý. Tak je zhoď, ne? Som v prdeli, nemám nič. Fakt nic? Tak si něco koupne. Oni sú dvaja, ja som zomrel. A jednoho som zhodil. Do prdele, ja som zomrel. Kurňajs. Oni sú žltí, kámo. Ja som si mal kúpiť luk, ja som taký typý. Tak, dívej na mě. Rush, New. Kámo, to nemá šancu, keď si jeden proti... Ale má šancu, oni majú stone. Hej, oni už idú na teba. Je drevený meč a kožené brnko, skryj sa, aby ťa nevidel. A už ťa, dobre, zabil. Pekne, poď, dáš ho, yes, pekne. Hej, kúp si za 5 dia týchto, hej, hore máš diamanty. Chod si kúpiť za 5 dia.
Ja som To si mám spektátor. koupit ten luk? Áno, luk. Nie, kúp si Gold Apple a luk. Kúp si najslabší luk a Gold Apple. To je jaký slabší? Ja neviem, koľko stojí, lebo ani 8 die. A sheep stojí 1 gold, ne? Nie. Musíš si veľa goldu, lebo ten najslabší luk nemá bezedný toulet, vieš? Tu ani Já žiadny. vím, však já už mám 30 sheepů. Aha, no tak v pohode. 8 dia potřebuji. Jeden gold stojí 2 šípy. Já vím. Jakože, ne, opačně, ne? Nie. Je to tak presne ako som Jeden řekl. sheep stojí 1 gold. Nie. Jeden Ne, gold dva stojí 2 šípy. 2 sheepy stojí 1 gold. No? No? A ty si povedal naopak. Ty si povedal, že... No to je fuk. No chod to musíš to vyhrať konečne. Kde si, kámo? Ja neviem. U nás. U nás hore, ty pri diách? Nie, tam nie si. No, jakože jsem, teďka tam jdu. Jsem tu. Pri green? Ne, na našem, prostě úplně na našem území. Jo, ja som pri green. Jo, už si tu. Kúpil si Gold Apple? Ne, teď si ho jdu koupit. Za 5 dia. 3 gold apple si koupím. Dobrá, môžeš ísť na nich hráš. A máš kúpený aj krompáč? Ja ti poviem, ako to majú zastavané. Jaké to máš nastavené? Idem sa pozrieť. No. Majú to normálne sandstoneom, proste tým pieskom. Takže, Tak to si vezmu to diamantový krumpáč. hej, aby si to mal čo najrýchlejšie. No právě. A keby dačo, mám poviem ti takú dobrú vec, že nie sú v svojom baráku. Sú úplne inde. Sú rozmiestnení. Jeden je u green, jeden je u žltých a jeden neviem kde je. Oni sú rozmiestnení. Oni nie sú pri sebe. Takže teraz keby si išiel na nich hráš, tak v pohode ich zabiješ. Tak mi řekni, kde by šli po mně, jo? Už si išiel na nich útok? Tak choď rýchlo. Proč já teďka beru dia? Jeden je na strede a má drevený meč iba. Ach jo. A vím, že tam mají podle mě jednoho hackera ten moskyt. Ten moskyt není hacker. No ale on Počkej kámo, hej, ja som za Ale chvíľku... on zničil úplně všechny, víš o tom? OK, ja som za chvíľku späť. No, okay. Co si povíme krásného. Do prdele. Som tu diváci. Oni mají ten explosive. Explosive bow? Tak musíš dávať pozor. Koľko máš HP? Máš veľa? No ne. Pozor, tam je skrytý, ja ho vidím. Okay. Podkopí, skop jeden blok. Iba vykop jeden blok. Dobre, a teraz. Pekne. A teraz chod na nich útok. Ne, to nemá cenu. Chod na nich útok! Ne, oni mají explosive. Ale chápeš, ten jeden, čo mal explosive bol, tak vybuchol, či zomrel a už iný nemá nikto explosive bol. No má, teďka jsem slyšel tu střelu, co po mně. Hej, Matip 1 je tiež full iron. Ide po tebe asi. Matip 1. Počkej, teďka se na něj kouknu. Matip 1 je na strede je. Hej, Matip 1 ide ku žltým, chod na nich, hráš. Dvaja idú ku žltým, si zobrať dia, choď hráš. Všetci traja idú ku žltým, choď hráš. Běžím. Všetci traja išli ku žltým, rýchlo ku červeným, bež. Kde jsou červení? Vlevo? Hej, hneď, vpravo. Bež. Oni sú u žltých. Všetci traja sú u žltých, kámo. Oni si tam kupujú dačo. Kde je postel? Nahoře? Nie, on tunák, kde to máš zostavané, ten tam. No, tady je vajíčko.
Dobrej! A pozor, oni sú žltí. Chod si zobrať hore dia, kúp si lúk. Taký lepší. Alebo, a znič cestu ešte k tomu. Bo oni sa teraz budú vracať. Ale chudáci. Budú sa vracať, alebo ostanú pri žltých. Jeden sa vracia s kamenným mečom. A ty už to tam ničíš. Takže ho potom iba zhodí, hej? Aha, ja ho zhodím. Ja si jdu koupit nějaký explosiv si asi koupím. No on už ide. Takže sa priprav. Má iba kamenný meč, nič iné. Ani brnko. A explosiv bow. Ani brnko nemá. Ó, pekne. Ach jo. A ostatní sú pri žltých. No tak já to tady zatím můžu zůstat. Nie, oni tam tiež zostanú, to je na prd. Počkej, mají tu goldy? Bo oni tam hore majú diagenerátor, ktorý je upgradenutý na 3, vieš? Takže Já, čo? tak jim to je 2,5 sekundy. Čo? Jim to je 2,5 sekundy. No Takže tak takže by bylo asi nejlepší ísť rýchlo na nich. taky. Ender perlu si koupit, nemyslím. Hej, lebo oni tam robia tieto, oni tam zatarasy robia, tak to by bolo tiež dobré. Kúp si rýchlo Ender perlu. Bo oni Jo, tam robia to mám. zatarasy. Ender perlu. Hej, já to možná ještě vyhraju. Hej, asi by to vyhráš, lebo jeden má kožené brnko a kamenný meč a druhý je full iron a on neviem, aký meč má. Teďka jsem si zebral tolik ironů, že bych se z toho posral. Že bych tolik toho ani nevysral. Dobrý den. Já Hej, jsem ten moskyt asi ide mať zase, Jo, a meč si koupit jiný, že? ale ten najlepší. No, to nejlepší. Aký majú tam oni generátor? Jednotku, dvojku alebo trojku? Na čem? No veď dia. Na diamaj. Na 5 sekund. To je blbosť. Toto ani toto. To radšej chod na nich už útok. Počkej. Ty máš kamenný meč, či železný meč? Pozor! Dáš ho. Si lepší v PvPčku, si lepší! On sa portol tu na Ender Pearlov. Kámo, já jsem Kámo, máš šancu, lebo ten posledný má iba kožené brnko. Chod na ňo útok, kúp si rýchlo Ender Pearlu, chod na ňo útok. Já mám, dobré, já už tam jdu. On má iba kožené brnko. Zober si, kúp si Ender Pearlu a choď. Alebo krumpáč, lebo oni to tam majú iba zastavené, to iba rýchlo zničíš, až si tam. Já mám krumpáč, sice takový slavý. Nemá luk? Nemá luk, on nemá nič, on má iba kožené brnko. Ani meč asi nemá. Tak tu vyhrajem, hele. Choď. Choď. Kolik to je dia? Ježiš, tu je hodně. Kašli na to. Už to ti aj tak nepomôže. On si stále dačo kupuje, ale neviem čo. On má teraz luk. Má kúpený luk. Pozor. Neviem, či je to explozibou. Hej, je to explozibou. Drž shiftko. A prekop sa. On tam kempí na teba. A kde? On teraz, keď kopeš rovno, tak on tam bude kempiť. Takže pozor, tam by som za seba postavil bloky. Alebo nie, to je na prd. Choď z boku. Máš také bloky? Mám. Tak choď z boku, ale pomaličky. On ví, kde jsem. On nevidí. Iba ja sa pozerám, no už ťa to vidí, už ťa vidí. Chod z druhej strany. To nemá cenu. Tak choď rýchlo, nikto není tam, choď. Kde je? On je nahoře? Nie, hej, on je nahoře. Choď tam hore. Čo, kde pozeráš? Veď on tam není, ty pozeráš úplne inde, on je v tom dome.
od Nuka, on je v tom dome. Ja vím. On je hore pri diách. Kašli na ňo, chod Nuka, rýchlo. Ráž! Počkej. Daj si goldepla, choď. Počkej, ja nemám už teďka. Hej, to sa budete to nastrieľať lukmi, chod na ňo mečom. Máš lepšie brnko, on má kamenný meč. Pozor tam. Vyhrali sme to. Kámo. Smokík. Dobre. Dáme ešte jednu, či ideme to ukončiť? Ja som postřílený šípama. Dáme ešte jednu? Egg Wars? Ja bych to asi už ukončil, myslím, že to bylo dost dlouhý. No tak, poď. Na akom si lobby? Vieš čo, chod na Egg Wars. Egg Wars 7 a tam to ukončíme. Na Egg Wars 7, aby to bolo také. Dobře, to je asi nejlepší. Ne, protože pořád mi na Skype někdo píše. Holy shit. Si na Egg Wars 7? Ne, počkej, už tam jdu. Tak chod tam rýchlo. Jo, je tam, není tam. Chod tam rýchlo, poď Egg Wars 7. Jo, dobře jsem to vyhrál. Počkej, kde to je? Já už vstoupil Langala. Egg Wars 7, rýchlo. 7, jo. Dobre. Takže jsem tu. Smokík, vidíš ma? Ne. Teraz vidíš ma? Jo. Tak poď za mňou, tunák, som to chcel tunák začať. Pri tomto vajíčku. Keď si ma nevedel nájsť. Poď. Je tady. Takže my si myslíme, že toto asi bude koniec. Ak sa vám to páčilo, tak môžete dať like. Ak tu bude 6 lajkov, tak natočím s Smokíkom ďalšie video z Egg Wars, alebo možno z Bed Wars. Tak čaute. Čau.